TEILIFÍSE na BLIANA. Agus, tá nGradam go raibh TEILIFÍSE na BLIANA 2018 a gael go Camino an tSáile, Anú Pictures. Well, ní rah in chuine féin spéidir gom de seo go háirithe bhí umrah arsúlagan gine bit umrah chadam cile 2016 agus chríochnaí bit 2012 agus gine bit umrah bheile 2013 sí á feorach timppla go cuasa fodaigh agus is san gine bit cine an Camino dhéanamh agus a bit tá daoine go bhfuil umrah bhad ní ba éfachtaís ní stachar a díanta costofa agus ní duine de hafa den éair ach tá nGradam sa dul dá chun céirichail agus Bob Kelly a dhéibre go bhmh go dómh ní ra nach rábhaíocht agus i gimmarthachas nar a hanmar an tíre agus sin trna fel déní tá sníon feart ceartta a bhachasá gur míad maithagah. Raidió na BLIANA. nGradam Raidió na BLIANA 2018 fáte ag seo an SCANNÁN BBC Radio Uladh. Agus tá uachtarán an Oireachtais se bronna an nGradam. PEARSA TEILIFÍSE na BLIANA. Anna Maria ní Chonacha, Bobby Lee Ross na Rún. Caitlín Ní É, Láithreoir TG4. Tá galanta na hainmhí. Brian Tyres, GAA Bio TG4. Máire Bhreanach an Focail Scoil, BBC Uaisceart Éireann. Mícheál Ó Ciardha, Láithreoir TG4. Now, PEARSA TEILIFÍSE na BLIANA 2018 agus an té tá fáil an nGradam ná Caitlín Ní É, Láithreoir TG4. FEACHTAS MEÁN SÓISALTA na BLIANA. Hasclub níl sé CGL, Ciara Ní É. Hasclub Gaeltachta, Blánad live RTÉ Radio na Gaeltachta. Hasclub an lá seo, Moll Scéal TG4. Hasclub Murder Van Trasna, Rusk. An chéad uair bhfuil nGradam seo á bhronna, FEACHTAS na MEÁN SÓISALTA 2018 agus tá sé gael go níl sé CGL, Ciara Ní É. Gur míle maith go bhar fad, níor bhis gom go bhéiding dúis áil as a bheith Twitter ach tá sé déanta gom, so gur míle maith go bhar fad as mé a ragart agus a bheith mar phobal na Gaeilge go mar Twitter. PEARSA Raidió na BLIANA. Tá PEARSA Raidió na BLIANA 2018 le bronna Helen Ní É, RTÉ Radio na Gaeltachta. Clár TEILIFÍSE SCANNÁN na BLIANA. Murder Van Trasna, Rusk. Rocky Ross Muck, Below the Radar. Unsa Láithreoir Murdoch. Song of Granite. Marcy Films, Americ Film Production Lay Harvest Films, Southwind Blows, Rhodes Entertainment. Agus, an nGradam, go SCANNÁN na BLIANA 2018 bei sé gael go Song of Granite le Marcy Films, Americ Film Production Lay Harvest Films, Southwind Blows, Rhodes Entertainment. Irisóir na BLIANA. Seán Mac RTÉ agus TG4. Cormac O'Hara, RTÉ Radio na Gaeltachta. Gormla Ní Huairisc, RTÉ Radio na Gaeltachta. Caitlín Ó Neachtain, RTÉ Radio na Gaeltachta. An nGradam go irisóir na BLIANA 2018 a gael héag Seán Mac RTÉ agus TG4. Agus an nGradam bronta ag uachtarán an Oireachtais marín í chanéile. Réalta óg na BLIANA.
Réaltóg na bliana rábhíle sa hochtéig le brona Damien O'Donnell, RTÉ Raidió na Gaeltachta. BUAIC-GHRADAM Chumarsáide an Oireachtais, Pádraic Ó Ciardha. Is cínta nach meach TG4 ar a síl marach an obair ar rinne Pádraic Ó Ciardha. Agus chuile uair go bheice mar TG4 súl eile cuoine me gúnaí ar Pádraic Ó Ciardha. Well, could you check London or Darn Wife? Could you check on our fresh Martin? The meal to dinner, because could you put a brand or Shinish it on the hill and we which I take a wide nice moon. I'm sure. Ach, come winter, because come home, go hard just go Mahale Hain, but when you under one is 2,000 television been to Gaspile, Gominic, August Tadina Sitachs, the band wants to take her so like a door, the Rutlads Nizogi, Gaspar, give me lesh. Raidió shits and Raidió, which I should lift up. Ar un uaisle, chuir í fáiltear a Pádraic Ó Ciardha ar an ord an leabhardal.